Apatinska sinagoga, podignuta početkom 19. veka, može se smatrati jednom od 3 najznačajnija spomenika jevrejske, istorijske i kulturne baštine u Srbiji i regionu. Taj zaključak svojevremeno je izneo Ivan Čerešnješ, profesor Hebrejskog univerziteta u Jerusalimu. Podizanje bogomolja govori o snazi i značaju inače malobrojne jevrejske zajednice na ovom području u tom periodu. Zapise o Jevrejima u Apatinu imamo gotovo u isto vreme kada su počeli da se pojavljaju podaci, naravno i podunavskim Nemcima koje su ovde naseljeni. Znači, oni su gotovo u istom tom periodu došli na ovo područje. Čak ja mislim da ima podataka o tome da su Jevreji bili i pre. Znači, još dok su na ovom području živeli Srbi, da je tu takođe već bilo Jevreja, Grka i drugih trgovaca. Posle preseljenja grada na ovu lokaciju 1795. godine, oni su odmah dobili ovo mesto za izgradnju sinagoge. To možemo da vidimo i s toga što sinagoga danas usamljeno stoji, znači nije u tom uličnom nizu kuća, tako da je ona usamljeno stoji. To znači da je ona već izgrađena pre nego što je kompletna ulica, pre nego što je ovaj deo grada izgrađen. Sinagoga je ovde tada već postojala. Apatinska sinagoga uz 2 jevrejska groblja jedino je svedočanstvo da su u ovom mestu živeli Jevreji kao ravnopravni članovi zajednice. U kompleksu ovog čitavog objekta je bila i jevrejska škola i kuća rabina i ritualna klaonica, znači svi oni segmenti koji su pripadali toj jevrejskoj zajednici u gradu. Jevrejska škola je posebno bila čuvena, zato što su čak i mnogi hrišćani pohađali jevrejsku školu, zato što su imali izuzetne nastavnike, izuzetni nastavnički kadar. Znači, da govorim za period pre 1918. kada su škole podržavljene, znači dok je još škola bila u vlasništvu jevrejske crkve, mnogi hrišćani su dolazili ovde u školu. Svakako jedan od najznačajnijih ljudi koji je pohađao ovu sinagogu i jevrejsku školu je bio svetski poznati kompozitor opereta Paul Abraham, koji je ovde rođen u Apatinu, koji je ovde počeo da komponuje, koji je ovde stekao svoje prvo muzičko obrazovanje pre nego što je otišao u svet i on je svakako ne jedini, ali najznačajniji predstavnik jevrejske zajednice u gradu. Specifična je i istraživačima posebno zanimljiva po muralu koji dominira tavanicom. Profesor Čerešnješ, koji je pre ovog nesretnog rata našeg izučavao jevrejsku baštinu u Vojvodini, je prvi publikovao ovaj mural koji je jedinstven po tome što je na njemu 10 Božjih zapovedi su napisani naopako, znači mogu se čitati jedino u ogledalu. To je izazvalo dosta kontroverze u međunaučnim krugovima. Mnogi teoretičari i stručnjaci za jevrejsku religiju su rekli da je ovo faktički na granici jeresi, da ovako nešto nigde u svetu ne postoji. Dugo se polemisalo o muralu koji se ovde nalazi. Ova sinagoga je specifična naravno po svojoj arhitekturi, možda na prvi pogled ona ne izgleda tako raskošno ili onako kako već ta arhitektura ovih bogatih vojvođanskih gradova izgleda. Ona je prilično jednostavna, ali njen značaj čak i arhitektonski ogroman. Sam podatak da je ona izgrađena od nepečene zemlje, znači od čerpića, je interesantan, jer krajem 18. početkom 19. veka ovako veliki objekti od čerpića izgrađeni nisu bili učestali, znači nije bilo jednostavno napraviti ovako veliki objekat od nepečene cigle. Sagrađena je u neogotskom stilu. Služila je do 1944. godine, kada su nakon kapitulacije Mađarske i ulaska nemačke vojske u grad, gotovo svi apatinski Jevreji deportovani u koncentracione logore. Nestankom Jevreja iz Apatina jevrejska zajednica sinagogu prodala baptističkoj crkvi koja još niz godina nakon rata ovde održavala svoje službe, ali izumiranjem baptističke zajednice ovde sinagoga je ostala napuštena, više se niko njoj nije brinuo, vremenom je propadala i eto do pre 2 godine kada smo mi preuzeli brigu o njoj, pokušali smo prvo da je očistimo, da je ponovo na neki način stavimo u funkciju. Na ulazu u sinagogu nalaze se 10 Božjih zapovedi koje su svakako na svakoj sinagogi
postojali i na kojih su samo posle baptisti montirali krst. Hoću da kažem da su baptisti dalje poštovali kompletan interijer sinagoge, nisu ga narušili. Zahvaljujući baptistima mi danas imamo sačuvanu ovu sinagogu. Jer samo činjenica da je posle Drugog svetskog rata u Vojvodini samo uništeno preko 60 sinagoga govori činjenicu da je zaista imamo ogromnu sreću da je ova sinagoga sačuvana. Sećanje na život apatinskih Jevreja u udruženju Adam Berenc između ostalog nastoje da očuvaju radeći sa mladima. Nama je i jedan od prioritetnih ciljeva upravo mlade ljude da jednostavno da saznaju nešto više, ne samo sad o Jevrejima, nego uopšte o prošlosti. Činjenica je da mladi danas ne znaju više ni o svojoj prošlosti mnogo, a kamoli o prošlosti nekih naroda koji su odavde iščezli. Pre svega mislim tu na Jevreje i Nemce koji su bili dominantno stanovništvo do 1944. godine. Današnji građani Apatina gotovo ništa ne znaju o toj prošlosti, pogotovo mladi ljudi, i to nam je svakako cilj. Sve ovo što radimo je upravo da postanemo svesni kultura koje su ovde postojale, jednog prošlog vremena koji je ovde bio izuzetno bogat i u svakom pogledu i politički, kulturno i ekonomski, da jednostavno na taj način, jer jedino mladi ljudi su ti koji mogu to da prenesu u budućnost. Ratni sukob preživeo je i u Apatin se vratio samo mali broj ovdašnjih Jevreja. Naslednika starih jevrejskih porodica u Apatinu više nema. U gradu danas živi nekoliko jevrejskih porodica koje su se ovdje doselile nakon Drugog svetskog rata.